Voin Times of Mizoram News Analysis huna chuan SO Group te din mun kan ngai thlanga chumi ma chuan voina chanchin langsar tlem kan tar langanga commentary ero remchang danga kan la siam le tura ngai la a thome voin hi August ni kwa sang ni som ni pali ani August nilia din Thadau Community International TCI chuan nimin August niriat le voin ni kwa atekhan open letter le press release rol angreng tak tak an choa nimina an open letter kha Biren Singh le Manipur mi pui nang le keitiamin anthon na ni in Thadau namte chu kumsang khat zariat somriat pakata census of Manipurin Thadau tia alochin chia to anga Thadau ti zel turin min nge na Thadau Community International chuan mingdanga ko andu lova Thadau lo chu anpom lowani Chutiang bokin linguistic and cultural tribe som hi pakwa tepo 1956 order anga annam ming anga ko zel turin andua anvai ko na ero zo emo mizo ti chu anpom thu an soyani TCI hian Thadau nam hinga prefix suffix anhungle ma engma ziatel andu lobura an lekha thona hian kuki ti thumal antar lang mia lova an soichan ero ani chiang viausi ani Thadau namzinga kuki intidu lohi mi engzat tak omang mo voina TCI press release chuan Jiribam district in biang nakal mek chu an thlop tian puang boka Thadau te ayoa mala tu big turin SK Thadau an ruat nge nge kan riat angin Jiribam district muan na boruak siam du masaber chu Thadau te an nia an ril ru hi riat thiampui an ngai viawa Jiribam district le Hill district dang Pherzol Chorchanpur Kangpokpi te hi bom khata khunglu vek thai chi an ni lova malak na tlema siam rem ngai kan ti photo kha ani ti chuan Pherzol district civil society organization te chuan thu chua declaration an siam vele boka kuki le zote ming alang reng laya mar ming pai thlak tumna chu andu lobura Indigenous Tribes Advocacy Committee hnuaya marte chan votur om theinan an thiam ang anga malak an tumve ta a HPCD le an MLA tenen in Beronin marte chan votur swal chua an tumve don ta ni in an soi main ni sang ni som ni palipo khan aitek le MLA pungur sang lu sanate ten kuki zomi mar anga inko andu thu hi an lo puang to a amaro chu zoti thumalin ahuamte soifia ani ma a kuki zotia malakna omle tasi hi an thloplo ani mel Kachar district lama nam chantu mi pathum Joshua Lalbi Kung Lalung oi terwang chu naktu ka William ani donta markholina pasal thathan mual omve a chuta chuan phum an ni mai thaya developing story danglam theireng ani baka a hello turten an the thaya naktuk lama achiangang ti zong khan du to kila kan tlangwal pathum te thi chan kha Thadau khuwa mongbung seijang le phaitola ek sentelo machon na tur man rozonga ram chuak an ni a ropui taka William an phu ani SO group te sarkarin alabezel donem kumsang ni som ni pani atangin stipend an dong to lo SO agreement din hundik tak Manipur buaina kalme ka meitei mi puile civil society organization 10 Assam Rifles an huat san lian tak pakhat chu kuki zomi mar helpolte suspension of operation agreement nuaya vullen tua anngai wangani suspension of operation agreement masaber chu kumsang ni panga khan Assam Rifles le kuki helpolten an ziaka chumi nuwa Ministry of Home Affairs chu Assam Rifles chuan amin thaya Home Ministry point insurgency helna khwa khirnan Assam Rifles model SO agreement chu tha ative hlea state sarkar po telve turin asoma kumsang ni pariat August ni som ni pani khan Ministry of Home Affairs Government of Manipur le helpol som ni paliomna kuki national organization KNO le United People's Front UPF te chuan tripartite agreement an ziaka kumsang ni som ni pali February ni som ni pakwa thleng khan po seizel ni in tuna ero nu pain thentir ang devin SO agreement hi adin hun chiang tak soi mai thei ani talova ami pa central sarkar le anghai chia helpol te chu in berem thei don ma se
an sungten Manipur sarkar le mipuin an thlop to lova February ri som ni pakwa sang ni som ni pali khan meitei sarkar chuan tripartite talks polthum in biak na teltur state sarkar palai atir to lova SO agreement mahun tur hi achiang talo riau mayani thanga zet chu SO agreement hlamchia ani to a KNO UPF helpolten an demand chungchanga chuti taka malakna sarkar norna an nei chunjom om hriat ani lova SO agreement omlo po hian Manipur kuki zo mar helpolte hi an nok sak talem lowani hi tin central sarkar ngai athata hle ni in alang February ni som pasari sang ni som ni pathum khan New Delhi muna central sarkar chuan in biak na akawa khain biak na khan thlasom pani dang SO agreement po sei an remti a India sarkar ayo Union Home Affairs Ministry Additional Secretary Northeast Piyush Goyal chuan ming azia ka Manipur sarkar ayo New Delhi ya Resident Commissioner Devesh Deval chuan azia ka Kuki National Organization lamatangin Sailen Haukipan azia ka United People's Front atangin Kethos Zomi le Joshua Thadoten mingan zia kani SO agreement po sei na hi March ni khat sang ni som ni pathimatanga February ni som ni pakwa sang ni som ni pali thleng ani May ni thum sang ni som ni pathuma Manipur boy nu hian meitei mipui le Biren Singh sarkar chuan SO agreement ti top hi an phu ve tata central sarkar hian mipui tamjok le sarkar nei tu meitei mipui du dan hi apaljut ngam tabik lova tin SO group te point sarkar an karna tok lo bok nen thanga lai aliam ta a an lo nok sak lutuk lowani ti po alang ta zel boka SO group te hian an eng ang bai sei nange an lanei in biak na omto sa angin central sarkar hian ador zel an ringem Manipur sarkar hian SO group te ain civil society te ador chak zo kangem chumiata na kuki zo council hi kan buat sei ani thayangem ti te rilrua alanga SO group ani emo kuki zo council ITLF po ni se India le meitei sarkar hena kan thildu hi kan soi chuak thei vekanga amaro chu tunge ding khong het taka ding thei ti lam hi kan te na tur ani don lom ni suspension of operation agreement hi saumbu ruak anga ruak le der ero alani big lova February ni som ni pakwa khan New Delhi Ministry of Home Affairs not bloka in biak na tur do kan buat sei ni in central sarkar le SO group 10 an thun na mun veve an lua thaya chair pakhat ero arwak tlan thaka chu Manipur sarkar ayo thun na turani tripartite polthum in biak na ani angin Manipur om talova SO agreement chu po sei arem talova amaro chu status quo maintain tur anum dan ang angala omri turin central le SO group te anin rema high level in biak na ero neizui aharsari ni in alang status quo ti hi achiang lo riawa SO kedar ten stipend an la dongzel donem ti te central sarkar tanga sumle pai an mu to lo chuan lo status quo that viau hi omzia om donem ni sarkar laka ko mo han bol jok se mipuin SO group te kan thlop that lai ani boka sarkar kan karna viau jok lowang bo ti te ngai tu angaya achan chu hun hi awi oma hetia central sarkar kan ngai chang ringot don ani chuan amesia hi ngak tamai jokila kan ngak chuak jok mel tlat mai KNO Hnuaya group som pasari omin UPF Hnuaya pariat an oma SO agreement Hnuaya helpol om zong hi kumsang ni som pathum som pali data angin sang ni za som riat pakhat an ni a heng kedar te hi designated camp som palia an om mekani state sarkar tang stipend kedar pakhata cheng sangruk an donga amaro chukum sang ni som ni pani atang khan stipend hi an dong to lova chuti chungchuan SOO hi po seizel kan ladu ni in alanga khothal tui kang hak po kan phato lo akang chat ta der mai stipend an hu lo chan hi Manipur sarkar chuan controller auditor general atanga order angin NREGA ang bokin kedar te bank account le biometric data thunjom turani a helpolte an ke dara boina an nei thina wangin na akal chaklova kumsang ni som ni pani atangin stipend pek chwa alani lo tin Biren Singh chuan asoi August niriat nimin Manipur Assembly session a khan Biren Singh chuan SO chungchang asoi le boka March ni khat sang ni som ni pali atanga July ni som thum pakhat thleng khan SO group helpol mi pathum man an ni a
SO nuaya helpol te chet na ne na ingzom FIR za som thum pasari zia lu ani atibok Central Sarkar chuan State Sarkar le Cabinet thutluk na aza a February sang ni som ni palia tangin SO agreement po sai ani talo amaro chu SO agreement hi Central Sarkarin muanna peace siamatum na ani a Manipur Sarkar ava enroll thuk lutuk thailo Central Sarkar ala in hnuk dok tlat lo wangin SO agreement hi lanungreng anga ngai thai ani amaro chu State Sarkar chu kan chuak felto Biren Singh chuan atibok August ni Sari Khan Congress MLA te chuan BJP Sarkarin Manipur State Assembly election don khan SO group te dan kalin crore som ni pasari apeti in an pu'a electiona chak andu awangin kumsang ni som ni pani February election malok kumsang ni som ni pakhat kumtop khan check mangin tum ni SO group te an peti in MLA ke Mega Chandra chuan Assembly House a asoi SO agreement ang chuan stipend rupees sang ruk te hi keder te bank account a direct benefit transfer DBT anga thun turani a amaro chu bank account hon lama malak ain SO Y210 airuk tur andu deunge ni bank omlo tin thudik chanwe mangin a hloma chekalak chwahi an chak viau zoka SO keder ten stipend an hu lo chan Biren Sarkar an asoi hi pomtlak ani lo mi sang ni za somriat pakhat lek biometric data la khom hi thilhar salu tukani lova hemi wangle ka kumni lai stipend ti to pani hi thildang engemo wangjok nin alang SO group right te point mo an phur ve boka bank omna hla bank kan hu phalo ti chuan lama wang ringota kumni chunga mi sang ni za somriat pakhat lek bank account hor sak thailo ti te chu autonomous district council swal chwak tur kan ni lo hrim Vairam High School pakhata zirlai omzat po antling lova Tulaya chuan scholarship dong tur point bank account angai vekto school headmaster principal pakhat point a student te bank account hondan ako mu thei chuan meitei sarkarin achuan lam chon ve zel tura bank account kan thelu theilo hi thilza thak takani engpo ni se India Sarkar le Manipur non Naga tribal te political talks chun chu SO agreement ra chwa ania Many thum boina wangin mi pui movement angin alangta a amaro chu India Sarkar chuan SO nen kanin bemek tia asoi thina wang khan civil society organization ten SO group te anlua lan thai arin omlova abetu home ministry mewin voin khenga civil society organization te alako lo chuan ado kan kil turber chu SO group te thau anni arin oma amaro chu phadwal lovin mi pui movement angin akalta a Sarkar mi pui ai ote som ek lo ma se ami pui te berin telve tura kan ngai tlak sia kan telve po a om viawani in biang na omle donani chuan SO group te point huang zau dan ngai tua theise anmani group ya lama mi pui ai ote an telve theinan tan la se kuki zo council roi tu ten kan telve turani tia o an chua main Sarkarin abia ka te hian huang zau tum se helpole mi pui movement akal kop chuan tun main achakanga kumsom pangan huwa autonomous district council under 6 schedule hichu kan phu ve takhop mai